Kirekero kimwingi ke kuruta maoni yako aya nukwa isio kia Centriment kira kiukari Mwanganthi na kiago akaribaunde betikaniriti nende wondi chionde chiesio kiushunya chithirike nenkandwa chi sub county wora apo west na apo central betikanirie pakiaria MC bantirishu shilea mona speaker Ayubu Bundi bawite dibawitikerio ntubo ende speaker Ayubu awa pedra bekuberio ntubo ende biraba kanenkirwa dipo bakayukiende batitikerie kwa wa sub county imwe tugikare aina ripoti. Kiumia kithiru nyuma ya kariba Bothogosi West na Bothogosi Central gũciumire na kũrita maugeja wegũrũ ya kũgitana kwa gĩcigo mbunge gĩkĩ arĩa bendekithirie bowandi ciao ciewe sub county na ndĩ na andũ a kĩrĩkaro kĩa mũingĩ ta kĩu kĩrĩ wandi ya Kiago na Mwanganthia gĩkaro kĩrĩa gĩũtongoretio nĩ DCC wa huko Samuel Njuguna, speaker wa mbunge ya Meru Ayubu Bundi na MCs Bantereji arĩa kinya mũtũmwo wa mũbunge Kĩrĩma akari na atongeria ba Mwanganthia na Kiago kinyabo bakiuga barenda wandi ciao cia sub county kwa wikionania kariba Imenti Central barenda sub county Nyanandi Central yongerwe sub county ingi kenda tumba kuona utungata akuwe na mwananchi na kagita go kinya ni kenda twethira twi Kiago kina sub county na Mwanganthia sub county Tougo Mwanganthia baugate sawa na ndane betu batira igwa na nyandi omwe boto akara methe nete atwatega mantu jau mantu yanja karebwe watu ikaigitwa ntera ugikarema batu chirema Mwanganthia twitho twena yetu inge gitatea aja turicharia aramba ucia thano kucianjire kuringirwa randa na naro ne turikaire musumari jo muthejo ringirwe thando kune tuona kiria twarombe ntukwira twari charia ya twina speaker na twina makira twaromba no tuno kianjiririe bikonekero wariku wa yagutegerwa gĩcigo mbunge kĩa Imenti Central kũringana na tarani ba mwaka jwa ngiri 19 kiarĩ na karingirie gana rĩmwe rĩa 33 magana janana je 18 arĩa wandi ya Bothogosi West arĩ na karingiri 38 magana jana je 13 a Bothogosi Central na yerĩ na karingiri 37 magana kenda ja 65 ala wandi ya Kiago na yerĩ na karingiri 31 igana rĩmwe rĩa 62 na wandi ya Mwanganthia arĩ na karibara Kaiburu bara nĩ ngiri 26 magana jerĩ ja 78 kinya tho atwĩba kai nĩ tukwirwa lakini ntikwĩtĩkia atwĩba kai mutea etwĩra antu bai baba tuli maira mpempe na rĩga gwataranawa omba kwithwa abarĩmi undene begita atia Muthie speaker Ayubu Bundi akiaria na ugite wate kuregana na maugeja karibau akiuga bageta ukubia sub county nya inde akija na ugambi bo mwanya muno akiuria karibau bakaga sub county nya baewe thatu kana ijire bakajukia akibate kamiage buru bali nemwe kindi kinaugira agatuongera. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo DCC mimi nasema tunakubaliana hii sub county iwe ine. Bothogosi West sub county, Central sub county, Mwanganthia sub county na Kiago sub county. Maoni ya pili, Bothogosi West sub county, Central, Bothogosi Central, West sub county, Central sub county, Mwanganthia na Kiago sub county. Chiethero irithatu. Ni aijire Bothogosi West na East. Bwana Yesu asifiwe. Tweta twaerwa inya tuyukie. Mea tutigitira aja imakani rongo. Imauntu kugitatia. Tukwejana. Kethe atwigitira tugitira inya na tukoma tukiandisi si andika twetikania ninya na tukoma twetangasa ningana. Togwa ninya tugatangasira aja. Togwa nire tugatangazira aja. Kwa tukuga atiri DCC. Chieta chiuma inya. Bwana Yesu asifi. Chiuma ithatu Bwana Yesu asifi. Na chiuma ijire Bwana Yesu afanye nini? Endekeja kuma gĩcigo mbunge kĩa Imenti Central nkĩripotera ndeto cia werũ
Rĩakwa rĩĩtwa nĩ Mũtũngi Kare.